I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedno Minecraft, još u 4. epizodu Minecraft živolja. Kao što vidimo, mi smo bez ruku, bez ičega, ali kao što vidimo ovdje imamo puno stvari. Section 2, brate, ovo je dobro. Ali sad ćemo vidjeti još nešto bolje. Htio sam da vas iznenadim sa ovim. To nisam nikak htio da pišem, ali... U stvari to nisam nikak htio da snimam. Kad sam tu radio. Pa... Evo. Evo vam. Stvari koje sam ja... Evo imamo ovdje imamo i za Tarika, znači to kad bude on došao, to ćemo nas dvojica raditi. Za sada, sad idem u moju kuću broj 3, mislim da nije kuća, to neka kuća. Evo. Bacim še stvari ovdje. Evo, većina stvari. Sharpness 1, Efficiency 1, Efficiency 1, Efficiency 1 i ova obična koja se ne može. Jo. Ovo nisam dovršio, nema veze. Znači ovu kuću sam radio u Game Mode 1. Nisam je htio raditi u kreativu ili Game Mode 0, kao što je bilo dosta. Pa smo došli tako. Što je? Pa snimam. Snimam. Video. Pa mora izaći video, barem jedan, jel dva. Svaki dan. Ma kako ćeš ti dugo da dobiješ puno subscribera? Otišao je neki. Oko 4-3, ne znam tamo. Enchantati neke stvari. Sad idem enchantati drugog gdje i on ima. Ima već metalnu stvar. Tako da. Ona mašina kao metalnu i košta. Kuća je propala. To... Protection 1, Protection i Protection... Vidite ovdje Protection. Protection 1, Protection Blast. Blast Protection ću uzeti sebi. Ti još dobiti Unbreaking. Protection 1, Unbreaking 1 i Protection 1. I Feather Fall. To ću isto uzeti sebi. Eto imaš isto. To ćemo to nastaviti. Čest. Čekaj, imamo. Protection 1, dobro. Jeste. Blast Protection 1, dobro. Feather Falling i Protection 1. Ok.
Čudno. To tude. Sad imaš ga. Šta je? Mislim da je to ono želovanje pada. To je ono želovanje pada. Ne. Efficiency 1C. Sad ću da završim epizodu. Efficiency and sharpness. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećem. Ćao.